8. septembra 1972. godine. Prisustvujemo trenutku kada počinje transport najvažnijeg dijela monumentalnog spomenika Njegošu na Lovćenu, sama figura sa likom pjesnika koju je po zamisli vajara Ivana Meštrovića isklesao u jablaničkom granitu Meštrovićev učenik Andrija Krstulović. Za transport skulpture teške 28 tona upotrijebljena su 2 velika kamiona i specijalni vučni voz. Uskim i previše vijugavim putem, dugim 21 km, treba odavde iz Cetinja džinovsku skulpturu prenijeti na sam vrh Lovćena. Posao jako delikatan, opasan i komplikovan, pa zbog toga odmah uz konvoj idu 2 autodizalice od po 30 tona, a sve do Ivanovih korita dragocjeni teret prati ogromna masa građana. Ovom komplikovanom operacijom praktično počinje realizacija Meštrovićevog projekta. Sama figura, kako kaže Meštrović, i jedini unutrašnji ukras spomenika mora biti unaprijed postavljena na svoje mjesto, kako bi se oko i iznad nje formirala čitava građevina, jer je ulaz u mauzolej suviše uzak da bi se skulptura mogla naknadno ubaciti na svoje mjesto. Nadalje, široka jugoslavenska akcija za izgradnju Njegoševog mauzoleja počela znatno ranije. Od ovog trenutka upravo počinje konačna realizacija jednog od najsmilijih projekata naše monumentalne arhitekture i vajarstva. Ali da se podsjetimo na to kako je došlo do originalne ideje da se na vrhu Lovćena podigne mauzolej kao dostojan spomenik pjesniku i vladaru crnogorskog naroda. 1951. godine, prilikom proslave 100-godišnjice od Njegoševe smrti, Odbor za proslavu je došao na ideju da se raspiše jugoslovenski konkurs za idejnu skicu novog spomenika Njegošu. Nekoliko neznačajnih vajara iz svih krajeva naše zemlje poslali su svoje radove, ali je odbor ocijenio da i pored zanimljivih detalja i mjestimično vrlo originalnih rješenja, nijedna od prispjelih idejnih skica nije potpuno zadovoljavala tražene kriterijume. Tako je proslava 100-godišnjice Njegoševe smrti prošla, ali ideja o novom spomeniku nije iščezla. Nešto kasnije vlada Narodne Republike Crne Gore odlučila je da se obrati vajaru Ivanu Meštroviću, koji je više puta radio Njegošev lik, bio lično fasciniran Njegoševom ličnošću i djelom, a između 2 rata pravio i idejni projekat za mauzolej, do čije realizacije nije došlo. Uslijedila je prepiska u kojoj Meštrović krajnje polaskan ovakvim povjerenjem izražava svoje oduševljenje, što mu se ukazuje prilika da konačno realizuje svoju davno započetu zamisao, odnosno napravi monumentalnu figuru Njegoša i monumentalnu građevinu u obliku mauzoleja, koja bi počivala na vrhu Lovćena. Meštrović je idejni koncept za spomenik je prihvaćen i tokom višemjesečnog rada u Sirakuzi u zajednici sa arhitektom Haroldom Bilinićem nastao je detaljan arhitektonski projekat građevine, a samu figuru pjesnika i 2 karijatide za ulaz u mauzolej, koje predstavljaju žene u narodnoj nošnji, Meštrović uradio u gipsu, uputio modela preko okeana u domovinu da bi u Splitu njegov učenik vajar Andrija Krstulović prenio sve to u jablanički granit. Ovog trenutka, kada se u Splitskoj luci iskrcava ogromni kameni blok od 50 tona jablaničkog granita, iz koga će vrijedne ruke Andrije Krstulovića poslije dugog i upornog rada po Meštrovićevoj zamisli izvajati džinovsku figuru Njegoševog obličja, tešku čitavih 28 tona. Od druga 2 bloka on će isklesati 2 karijatide. Za Krstulovićev rad Meštrović je prilikom jednog dolaska u domovinu rekao da je njegov učenik u ovaj posao ušao sa mnogo više ljubavi i pažnje nego što bi to mogao samo reproduktivni umjetnik. Figura u kojoj je personificiran Njegošev lik i karijatide transportovani su na Cetinje i tu, kao što je poznato, duže stajalo, iz prostog razloga što za realizaciju tako velikog projekta nije bilo dovoljno sredstava. Konačno, akcija za podizanje mauzoleja na Lovćenu počela da dobija jugoslovenski značaj i širinu, pa su iz svih krajeva naše zemlje počeli da stižu prilozi namijenjeni izgradnji ovog spomenika. Prilozi su stizali od pojedinaca, radnih organizacija i republika. Formiran je Jugoslovenski odbor za izgradnju mauzoleja, a sve nadležnosti oko realizacije projekta prenesene su na Skupštinu opštine Cetinje. Zahvaljujući pomoći velikog dijela jugoslovenske zajednice i zaista masovnom odzivu, počeli su nimalo laki i jednostavni radovi transporta materijala na jezerski vrh na Lovćenu.
Osim karijatida i figure u kojoj je predstavljen Njegošev lik, ovako su transportovani i granitni stubovi teški svaki po 16 tona, kao i blokovi za arhitrav i čitavu građevinu. Sve do zadnje krivine pod samim jezerskim vrhom, vučni voz je bez posebno velikih teškoća savladao vijugavi put i vrlo jak uspon, zahvaljujući posebnom motoru kojim se sa kraja konvoja upravljalo zadnjim točkovima. Međutim, u oštru krivinu transporter nije mogao da savlada, pa je autodizalicama izvršen pretovar i čitava kompozicija jednostavno premještena na gornji dio krivine, tako da je put mogao biti nastavljen u željenom smjeru. 5 dana je trajao ovaj komplikovani manevar, poslije čega su špediteri mogli da odahnu. Skulpture, opet je slijedilo demontiranje vučnog voza uz pomoć 30-tonskih dizalica, kako bi se transporter mogao vratiti natrag prema Cetini, jer na lovčanskim serpentinama nije bilo prostora za njegovo kretanje. Ovdje je granitnog Njegoša čekao novo iskušenje. Kroz ranije probijen tunel, dug 130 metara, uz ne baš blag uspon, trebalo je specijalno montiranim kolosijekom, snagom električnog vitla i jakih sajli, izvući 28 tona tereta na sam vrh. Njegoševo posljednje putovanje na Lovćan konačno je završeno. Pjesnik, vladar, borac, patnik, ljubavnik i grudobolnik Rade Tomov opet će biti na planinskom vrhu na kojeg je iz Cetinje i Njeguša najčešće padao njegov pogled željan daljine i prostora. Čitavog života se strasno bunio protiv zatvorenosti prostorne i ljudske, protiv uskih domaćih prilika, neshvatanja i nerazuma, protiv umozine oličene u zlu turskom i zlu velikih sila koje su ga stavljale između sebe kao igračku,
Bunio se protiv kanoniziranih književnih normi kojima nije htio da raduje, već je u Gorskom vijencu ostvario modernu i avangardnu kompoziciju. Nije htio ni dramu, ni ep, ni roman, ni hroniku Crne Gore, već sve u istinah, sve zanosno i divlje, romantično i gorko realno, blistavo u jeziku i sugestivno u muzici. Bežao od ovog surovo sivog pejzaža u Italiju, na more, u Evropu, u Rusiju, ali mu se vječito vraćao kao svojoj najodanijoj i najstrasnijoj ljubavi. Ne znamo koliko je puta u životu izlazio ovdje da bi žednim pogledom obuhvatio nepregledno kameno mora oko Lovćena, Kotorski zaliv i sve tamo negdje do vrhova Koma. Koliko je časova daleko od radoznalih očiju ovdje posvetio svom snu o slobodi, potpunoj i bezuslovnoj i naroda i čovjeka, ali se njegova predsmrtna želja da ovdje počiva nije jednostavno ispunjavala. Prvo je zbog nevremena morao biti sahranjen na Cetinju, pa tek kasnije prenesen na Lovće. 1916. godine po naredbi austrijskog okupatora izvršena je ekshumacija, pa su njegoševi posmrtni ostaci preneseni na Cetinje. Tek 1925. godine posmrtni ostaci vladike i pjesnika opet su dospjeli na Jezerski vrh. Kada je operacija transporta glavne figure bila završena i kada je granitna skulptura obložena limom radi zaštite od udara groma, mogla je da počne izgradnja mauzoleja. U akciju su stupili kranovi italijanske firme Pellegrini, čiji dijelovi su prebačeni helikopterom i montirani uz opasnu strminu 100 metara ispod Lovćenskog vrha. Ekipa pilota Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva spuštala iz helikoptera dio po dio krana, a radilo se samo nekoliko časova u rano jutro, jer tokom dana zbog promijenjene gustine vazduha helikopteri nijesu mogli nadlijetati Jezerski vrh. Bivša kapela je već ranije demontirana i njeni dijelovi pažljivo obilježeni i prebačeni na Ivanova korita, gdje će poslije ponovne montaže kapela dobiti prvobitni izgled. Kada sve bude gotovo, a najteži se radovi uglavnom privode kraju, posjetilac će se prvo sretati sa takozvanim okretištem kružnog oblika koje se nalazi u podnožju Lovćenskog vrha. Odavdje će stepenicima uz uspon od 35 stepeni prolaziti kroz tunel i nastavljati stepeništem sve do gornje platforme, kada prvi put može vidjeti sam mauzolej. Od okretišteve gornje platforme prelazit će se preko 450 vješto raspoređenih stepenika sa počivalima. Na specijalan način bit će riješena rasvjeta u tunelu, kao i noćna rasvjeta čitavog objekta, tako da će se Lovćenski vrh sa mauzolejem moći vidjeti iz dosta velike daljine. Od izlaza iz tunela do vrha platforme, pa zatim do samog predvorja mauzoleja, pristup je tako riješen da ne narušava prirodni izgled Lovćenskog vrha. Gramotranska stuba sa ugrađenim uređajem za registrovanje broja i jačine udara groma omogućavaju prilaz i razgledanje građevine po svakom vremenu, jer su svim godišnjim dobima iznad Lovćena česta pražnjenja i siloviti udari. Na ulazu mauzolej dočekuju nas dva pilona od lovćenskog kamena, a sav materijal upotrebljen za predvorje i takozvanu kapelu mauzoleja je od granita dovezenog iz Jablanice, a obrađivanog na Ivanovim koritima. Mauzolej je predrobna građevina jer je njegova površina sa strane odvojena sa po 5 granitnih stubova teških po 16 tona, a dva koridora se pored unutrašnjeg zida kapele produžavaju do kraja zgrade. Predvorje sa kapelom dugačko je 37 metara, a najveća visina od tla do vrha krovne konstrukcije iznosi 10 i 40 metara. Oko 10.000 tona jablaničkog granita ugrađeno je u centralni dio mauzoleja. Osim stubova za koridore, konstrukciju nose i dvije karijatide na ulazu u kapelu, teške po 7,5 tona.
Unutrašnjost kapele je obložena specijalno obrađenim i spoliranim kamenom iz okoline Splita, zvanim Zeleni Jadran. Oko 120 tona ovoga kamena dovezeno je na Lovćanski vrh. Unutrašnji dio kapele sa jedinim ukrasom Njegoševom figurom, visokom 3,70 metara, na bočnim stranama ima po 3 urezane niše, poluprečnika 90 cm i jednu znatno dublju koja se nalazi iza Njegoševe figure. Svod se ovih dana oblaže dekorativnim zlatnim mozaikom. Upravo vidimo kako izvođači postavljaju pločice mozaika na prethodno naneseni tanak sloj maltera. Njegoševi posmrtni ostaci ne nalaze se u ovom dijelu mauzoleja, već se sa zadnje strane građevine stepeništem ide u kriptu koja je smještena ispod Njegoševe figure. Sarkofag sa pjesnikovim ostacima bit će pokriven ovom pločom na kojoj je urezan grb Crne Gore Njegoševog vremena. Stepenišni ulaz i unutrašnjost kripte obloženi su bračkim kamenom zvanim glavica, boje bijele kafe. Kad se izađe iz kripte na zadnji izlaz mauzoleja, vijugava staza nas vodi do kružnog vidikovca, gdje se posjetilac može odmoriti od ipak nelakog penjanja i razgledati pejzaž čije vidno polje odavde sa Lovćena dopire jasno do Bokokotorskog zaliva i na drugoj strani do vrhova Komova i Prokletija. Čitav arhitektonski kompleks od okretišta i tunela preko gornje platforme i središnjeg dijela mauzoleja do vidikovca predstavlja jedinstvenu cjelinu i originalno rješenje prilagođeno Lovćanskom visu. Tako se, kao što vidimo, monumentalna građevina na Lovćenu privodi kraju. Trebalo je mnogo ruku, mnogo truda i mehanizacije da se Meštrovićeva zamisao pretvori u djelo. Od rada prenosilaca njegove ideje, arhitekte Harolda Bilinića i vajara Andrije Krstulovića, do postavljanja na Lovćanski vrh proteklo je istina dosta vremena, ali se otvaranje mauzoleja već može uskoro očekivati. Ostaje da se konačno napravi put od Cetinja, dužine 21 km, što s obzirom na težinu terena nije jednostavan posao. Tako će jedinstvena jugoslovenska akcija dospjeti do svog finala. Realizacija projekta za spomenik Njegošu na Lovćenu nije ni jednog trenutka shvaćena kao uže lokalna crnogorska briga, već kao dug svih jugoslovenskih naroda jednom od najvećih pjesnika srpsko-hrvatskog jezika i strasnog nosioca ideje za konačno oslobođenje i ujedinjenje jugoslovenskih naroda. To je zaista spomenik ostvaren na jednom od principa ovog društva, kojega smo nazvali solidarnost.